Amen and amen and amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Let us pray. Nkosi uNkulunkulu mvuli wendlela nengqondo yemuntu, wena lo ngumelusi, wena lo nglothembekile, wena uNkulunkulu losolela njalo nje elithendeni lokunqoba siphambi kwakho nakulomzuzu. In Jesus' name, Father, we pray. Amen. Bangcwele sesifundile lapha incwadi yeMahubo 44 from verse 1 to the end. Saze safunda nencwadi yemprofeti Isaiah chapter 9 verse 1 to 7, and then the gospel according to St. Matthew chapter 24 verse 32 to 44. Now sitawubuka kafishane lo Matthew chapter 24 verse 32 kuya 44. Kumbelana seloku siqhubeka nekuphendula kwaJesu aphendula abafundi bakhe labathi letinto titawukwenteka nini, kutawukwenteka kanjani. Uma ngabe sifunza lapha ku verse 3 uthi wathi Jesu asahlethi entsabeni yemnqumo bafundi bakhe beta kuye nesese bathi sitshele ukuthi letinto titawukwenteka nini, kuyawukwentekani lokuyawukhombisa ukuthi sesikhathi sekubuya kwakho nekuthi sekuphela kwetikhathi. So lapha Jesu is still unpacking lokho ukuthi bafundi baJesu babuta imvo leyayiyona ifanele ukuthi i-unpackwe kakhulu. Uthi ke Jesu lapha ku verse 32 ubatshela ngemfanekiso wemkhiwa. Umkhiwa uyinto lemqokwa ekhaya laka Israyeli, ngoba Israyeli uhle afananiswa nemkhiwa. Lapha masifunda encwadini yaJeremiya la khona uNkulunkulu amfanekisa khona njengemkhiwa kwekuthi akhuluma ngekuthela. And then Israel umkhiwa was a very significant plant or tree that was highly given a respect. Ngoba sathi batshela kuqala kwehlobo uma ngabe sekutawuthwasa ihlobo bebaye babone ngemaqembe ukuthi kukhona lesekutawukwendeka. So Israel umkhiwa kuye meant agricultural purposes. Uma ngabe kukhulunywa nje ngemkhiwa kaIsrael bebasheshe bebe. So Jesu ke uthatha something that was so familiar utokhuluma ngako kulabantu bakaIsrael. Kanti kahle Jesu ukhuluma nganayi i-abomination la khuluma ngayo lapha verse 15 walo chapter 24. Ngako ke nanibona sinengiso nchithakalo sime endzaweni lengcwele njengoba asho umprofeti Daniela lofundzako akaqaphele inkazelo yaloko. Manibona sinengiso nchithakalo sime endzaweni lengcwele. Uthi ke Jesu yini lo sinengiso nchithakalo lokukhulunywa ngaye la? Kuya-unpackwa letinto leti tawube setime endzaweni lengcwele kwekuthi indawo lengcwele ngibekisile itolo ukuthi litempeli laka-Israyeli, and angeke libe khona litempeli Israyeli angakaqoqani wabuya ndzawonye. Lokho ukuthi the gathering of the Israelites and the rebuilding of the temple, and then sekubonakala ke sinengiso nchithakalo somenza wenengcwele. So Jesu uqhubeka ke naloko kwekuthi nanibona lokho lofundzako akaqaphele akonze letinto leti. Uthi ke kanjalo ke verse 33 kanjalo ke nanibona konke lokho kwenteka nibokwathi ukuthi sekusadvute nasemnyango. Yini konke lokhu lenikubonako Jesu lakhuluma ngako? Asiqaleni ke sibuke lapha ku verse 5. Ngobe bantu chapter 24 ngobe bantu labanyenti bayawuta ke libito lami bafike bathi nginguKristu bedukise labanyenti
niyawuva ngetimpi nangemahemhem etimpi, qaphelani ningethuki ngoba lokho kufanele kwenteke, kodwa umhla wekuphela uyawube ungekefiki. Ngoba sive siyawuvukela lesinye sive, nembuso uvukela lomnye umbuso, kuyawuba khona tindlala nekutamatama kwemhlaba tindzawo ngetindzawo, konke lokhu kuqala kwemhelo. Uthi-ke Jesu lokhu esengikubalile la ukufananisa nalokubhahela kwalomkhiwa, ukufanisa nemaqembe emkhiwa nekudumba, kusho ukuthi naseniva ukuthi sekunempi ngala, sekunendlala ngala, sekuyavukelwana ngala, sekuyaqondwana ngala, sekunjani ngala, nibokwathi ukuthi wo now umkhiwa sewuyahluma, nathi letinto setiyaqala, uthi sekusedvude sekusemnyango. So letinto leto ngema-signs latobe akhomba ukuthi kubuya kwaJesu kuya ngekusondela, kuqala komhelo. Kodwa nake ngishilo ngathi lokhu kuqala ngase ngithi-ke mine I am a first hand witness yemhelo for 3 seasons la khona ubona umuntu aphethwe umhelo kweye ukuthi kuthi hequ kanye ngenyanga kuke kweqise lenye inyanga, kubuye uthi hequ kweqise amaviki lamathathu, kubuye kuthi hequ kweqise elivekilenye, ubese sekuyaqala lapho sekuqala kuyasika kushuthi sekuya ngekusondela. Uthi Jesu letinto titawube zetenteka spontaneously, ningasho ukuthi hawu Sathane uyanisithandaze, sithandazele kwakuthi Sathane wendlala, Sathane wetimpi. These are just signs, tibonakaliso, tinkomba ukuthi very soon kukhona lokutawukwenteka. Ulokusho ukuthi umuntu akatilungiselele, singabi too spiritual nakwenteka leto tinto leto, asibe spiritual in a sense that let's get ready, let's get ourselves ready on the move. So uthi-ke Jesu lapha ngiqinisile ngithi kini lesitula nengeke sendlule kungakenteki konke lokho. Jesu nakakhuluma lamagama langa, mind you, it was early more 30 something or 30 AD, and then lokhu nakukhuluma koJesu kwendeka khona lokwendeka ukuthi na-70 lithembele labhidlithwa abantu babalewa kwabanjanjanyana. Ngikhulumile ngaloko esigabeni lesendlulile, kwaba ngathi ngiko-ke lokhu Jesu beyakhuluma ngako, cha akusiko, ngoba Jesu uthinte silengiso mchithakalo, utakumenza wena engcwele. Ngichazile ixolo ukuthi silengiso mchithakalo nakubhidlithwa lethempeli nga-70 AD kwakungesiko ukuthi kumele silengiso mchithakalo. Ngathi emasotsha emaroma likhona belidzakiwe, libhema ligwayi, lalahla phansi, kwasuka umlilo kwasha ithempeli, kwashela emajuda egadi. So akusiso silengiso mchithakalo leso. Lokho ukuthi letinto are yet to come, lethi Jesu lakhuluma ngato. Lokho ukuthi ngalamanye amagama nathi lesitukulwane lesi asinakwendlula singathi kungakendeki letinto. Uthi Jesu lesitukulwane lesi lesitabe sibona lamasayini lakalatobe enteka, bese ngikubalile letimpi letitabe zetikhona sokunjani, indlala, kuvukelana yini, lokho nakwenteka. Leso situkulwane lesitabe sikhona ngalesikhathi leso asinaba sisendlula, kube sekufike emalanga ekuphela. Uyaqhubeka Jesu uthi amazulu nemhlaba kuyakwendlula, kodwa livi lakhe lona liyawuma kuze bephakade. Uthi nokho kude lo watiko ngalelo langa nayini kunjanjanyana. Uyabona-ke some of these things are taken from the context of Julius Caesar. Julius Caesar bekangafundwa ukuthi emasotsha akhe athi ukuthi ayanini empini, ukuthi uthatha sambelini, befanele ukuthi ahlale emasotsha Julius Caesar ahlale ready for war. Uthi Jesu ngalamanye amagama bakhe bandlu abahlale baredi, abangathi ngimelele lalanga, ngoba in the meantime siyandlula lapha emhlabeni. Lakhona labanye balindele lona lolo suku, kodwa sebendlulile emhlabeni.
abakade bafika Jesu bathi hawu Jesu bekusengafiki phela kwetikhathi kodwa uthi Jesu we must stay alert asihlale sidathile asihlale sibhekile ukuthi lolu suku lungafika noma nini. Jesu uthi akukho lowatiko ukuthi lelisuku nesikhathi kuyawuba nini. Ngalamanye amagama labanye bathi hayi man, this is a confusion. Jesu kawakhuluma lapho ukuthi utawubuya kuyawuvela njengembani usuka empumalanga uya entshonalanga kuyaba njanjanyana bantu babese bathi kanti kusho ukuthini lo. Cha, lalela mzalwane wami, akukaphambali lokho. Kukhona la khona kutakwenteka khona i-rapture la khona bathi awuthathwa khona bakaNkulunkulu. Ngike ngakhuluma ngathi masekuthi leti khathi tabo great tribulation uNkulunkulu lenye into la tawuyenta kulabakholwako there will be they will escape utobathatha bakukhweshele lokho kulokunye ngathi uNkulunkulu will bring protection kulabantu bakhe and then kutabe kukhona abantu abatoye basele emhlabeni impilo iqhubeke as normal libandla lona selifithiwe kodwa ke kuyabe sekwenteke lezinto lezitibaliwe lapha kwenteke lapho Jesu sengilesikhathi abuya uta nelibandla lakhe naketa Jesu nelibandla lakhe uyawufika emafini kutabe kwenteka letinye tintfo lapho insindiso itabe too expensive kutabe kungasiyo lo kwenteka namuhla kuthi namuhla umuntu uthi uyakholwa ngalawuhla ngalapho uthi uyakholwa ngalapho uthi uyakholwa uyashemeleza kuyabe kuphelile lokho ukholwa kabe kuyinto le practical le tangible le phathekayo. Bazalwane lokumqoka kwekuthi asihlale silinzile funa kugcina ngalawo magama let us stay alert sihlale silinzile uthi noma ngathiwa ngihlwithwa namuhla noma ngathiwa ngihamba kusasa noma ngathiwa kufika nini angitholakale ngilinzile ngoba nako lokumqoka ngalendlela. Let us pray. uNkulunkulu somandla kuliqinisa Nkosi wekuthi kufanele sibonakale singilabalinzile kubuya kwakho siyakunxusa siyaqela Nkosi kweuthi asingatholakala Nkosi siphoqile emazulu ngekungalinzi kwethu nange ukuthi funela indoda lelive letitaba siphazamiso ekuyeni kwakho babe siphe amandla ekulinza ngoba ngesikhathi sithi siyalinda lo mubi ulethi makethe yakhe leyinuka indoda lomhlaba letithandwa inyama yethu kodwa Nkosi siyaqela ukuthi ngaso sonke isikhathi leto tinto letitalo mhlaba sithi shaye indiva ngenxa ya Kristu ludumo nemandla nebukhosi kungokwakho Jesu ngokunanguna phakade. Amen. And the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit may remain with us all, now and forevermore. Amen and amen. Be blessed, bantwana bekhaya. Niyathandwa ngemazulu. Babelolungile sesibongile egameni likaJesu. Sibonga lo Musa